namwe mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kurotwa mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha kurotwa mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha kurotwa mu masaha mu gitondo. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri eshatu z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana no tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko kwase barundi ibintu byakomeye. Ariko mwabyumvishe yuko rwose kuri no turo muri studio ntangiye nyine kumwe n'abataramu babiri, by'umwihariko tugiye kuba dufatanya amakuru. Kuri mikoro ya mbere ni Moyiza, ariko kuri mikoro kabiri ni Gisha. No. Amahoro se barundi we. Umeze neza? Ndashima Imana se. Kuri mikoro ya gatatu bamwita Celestin. Umeze neza Celestin? Na mahoro bwana Moses. Yes. Birumvikana naho tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Birumvikana yuko rwose twamaze kwitereka icyitwa umurundi, tugiye kuba tumwataka mu buryo budasanzwe kuko amakuru ni menshi. Twamaze kuba rwose tuzana kuri no curo. Ariko na mbere murabizi tubanza gusuza abarundi, by the way tubanza gusuza abarundi kuko hano kuri TV Duniani Kote niwe muco wacu. Ngira ngo badukurikira ari benshi, baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Murangara, bari muri Korine Kinazi, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine ya Ruyigi, bari mu za Gasorwa, bari Kirundo, bari Kibira, bari za Ubanza, bari hano za Cibitoke ndetse no mu gisagara cya Bujumbura. Tubahaye ikaze. Mu gihugu cy'u Rwanda baradukurikira cyane, by'umwihariko bari i Rwanda, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia. Tubahaye ikaze. Bari United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Intara ya Gatandatu, Diaspora y'Urwota Masimbi. Meze mute? Twabakiriye. Ariko Gisha ko numva ufite ikintu bita umwuka. Je mfite ikintu bita ibyishimo bikomeye cyane kuba numiye muri studio zawe rwose. Yes, birumvikana ngira ngo birumvikana yuko rwose abataramu bameze neza cyane, bafite n'ibyishimo bikomeye cyane. Twirukanse cyane rero sindi butinde, ngira ngo tugiye kuba tugaruka ku makuru akomeye cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nk'ubu munyemere mbabwira yuko mu kanya gato za drone zazengurukaga hano ku kibuga cy'indege ya kabiri nayo bamaze kwirasa. Amakuru angezo mu kanya rwose nicaye muri studio. Ubwo turaje tubabwire abayirashe ni bande, bimeze bite. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi uwitwa General Neva ubu tuvugana yongeye yavuye mu gihugu, yamaze guhunga ahungira mu gihugu cy'igituranyi. Icyo gihugu ni u Rwanda, ni Tanzania, ni u Burundi, ni Congo. Muze gutubwira muri comment tutari twabibabwira aho wumva yahungira. Turaza kugaruka muri CNDD-FDD ivumbi ryatumutse. Inama yakozwe ku isaha y'isa 3 z'ijoro n'iminota igera kuri 45 yarangiye bafatanye mu mashati nyuma yuko batari kumvikanaho ibyo bamwe bashaka. Ese ni biki bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku witwa General Guillaume Bunyoni arimo aratucanirwa ku rwego hejuru n'uwitwa General Neva ahafungiye, ndetse amakuru atugeraho aremeza yuko uyu mugabo ashobora kuba yapfuye akaba arimo yitabwaho. Ese kuki General Neva ashaka kumwica ubundi mbere yuko amatora aba? Ibyo bintu nako kantu kandi kahamba turaza kuba tuyikomoza. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. FDLR zikomeje imyitozo ubu tuvugana 3,000. Aba FDLR bavanze n'Imbonerakure bamaze gupasinga ku ikosi rwose ry'abakomando hano mu ishyamba rya Kibira. Turaza kugaruka ku kigo cya gisirikare cya Mbandaka. Abarundi 16,000 nabo barimo rwose baratozwa n'abasirikare baturutse muri South Africa mu bijyanye no kumanukira mu ndege. Ngira ngo ibyo nabyo turaza kwa tuyikomozaho. Hari ibyo witwa General Neva arimo arategura, abenshi bakavuga bati ishobora kuba ari intambara nkuko amaze iminsi bivuga. Gusa ni intambara, kuko atari intambara ntabwo butuvugana nta minota 15 iracaho mu mujyi wa Uvira hamaze kugera amakamyo agera ku 8 ahetse abasirikare ndetse n'imbunda n'udufuka twa za kawunga. Ubwo nibyo kurya ibyo ntago byaba biri kuba. Birumvikana yuko ari intambara. Yes, ni byinshi rero tujya kuba dukomoza, ariko kandi tuva imuzi n'umuzingo. Gusa inkuru ya mbere tugiye guheraho munyemere duhere kuri no nkuru idasanzwe. Itonde gato. Ahagisha uyu muvandimwe umanza ari umwe ujye guha amakuru. Ndabona hano yanyandikiye ati ndi hano mu Kirundo uze kutubariza iby'abantu bambara inifomo zacuyutse barimo barazenguruka muri ibi bice
abaturage zijya gusa nk'iza gipolisi. yes yego zijya gusa nk'iza Ayo gipolisi. makuru nanjye nyafiteho. Urumva ko uwo muntu rwose tuba turi kumwe nawe yes ubwo n'ubundi umuvandimwe ndabona n'ubundi ari umwe mu bajya babaha amakuru watwandikiye rwose hano. Amakuru yo ni menshi cyane tujya kwa dukomozaho ngira ngo nanawakiriye ikaze hano. Ariko mbere na mbere kamere kuri Celestin mubaza ikibazo kigira kiti ngira ngo tumaze iminsi dukurikirana byinshi by'i Burundi, hari ibyo unyandikira ukambi ruti igihugu cy'u Burundi ni igihugu uko byagenda kose amatora yacyo ashobora kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi atakiriho. Ibyo inshuro nyinshi ejo nibwo twaganira urambwira ati ubugambanyi bwonyine buri mu gihugu cy'u Burundi buri mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ese ibi bintu koko uracyabikomprima 100%? Iki gihugu cy'abashinganahe urabizi hari ukuntu perezida General Ndayishimiye Evariste yagiyeho. Yego. Abenshi bari opoze kuri we ubundi baracyakomeje kandi urabizi hari n'abari imbere mu gihugu. Rero urabona hariho kwitegura kw'amatora, habanje icyiciro cya mbere cy'abadepite. Yego. Byose hari kugenda n'ayo mashyaka batumvikana. Ishyaka FPI ryo ryanatangiye kuvuga yuko rwose ngo abarwanashyaka baryo CNDD-FDD ngo riri kubabangamira cyane, biri kubabangamira. Rero ushyireho abo bari gutocaringwa mu buroko, ushyiraho abandi bari hanze y'igihugu. Ni amatora ubona ko ari ku nkeke. Nanjye urubyibuka ko nabikubwiye rwose naguhamiriza neza, ariko urabireba rwose mu ntangira haracyabura imyaka ingahe 2027. Yego 2. Ukareba uyu mwuka rero wo uri gututumba gutyo utameze neza, bizagira kiragiye bimeze biti. Yes, urakoze cyane. Reka ikibazo cya kabiri tukibaze gisha ngira ngo Red Tabara n'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ese kuba uyu mutwe navuga yuko nawo uri mu bintu bishobora guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, nawe niko bibona? Niko mbibona rwose nyakubahwa Moses. Ubundi buriya ikintu gikomeye n'ikintu kigomba guturika cyane. Umunsi Uvira yigaruriwe aya matora y'u Burundi, tuzase nk'abayepoza ko atazaba 2017. Iyo yaba azabamo imyivumbagatanyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Ndayishimiye, kuko bazaba ari benshi bitewe na Red Tabara ingufu izaba ifite. Urabona izashobora kuzagaba ibitero se muri icyo gihe amatora ari kuba, cyangwa n'ubundi izagoma ihangane nabo bitari byabo? Aya n'undi izagumya kuhangana nabo mbere yuko n'amatora aba. N'ubundi Red Tabara ifite ingufu kandi ifite umugambi wo guhangana n'ubutegetsi bwa General Neva. Yes, bwana Celestin, reka icyo kibazo na dita tunakivaho tugaruke kuri izi drone zimo zirarinda ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ikibuga cy'indege navuga yuko kimaze igihe akirindwa ku rwego rwo hejuru, hamaze kuraswa 2. Ese uyu ni umutekano muke urimo ugaragaza igihugu kidashobora kwicungira umutekano? Ese ibingibi nk'uko babivuga ati ni Red Tabara iba yabikoze, abandi bati ni bamwe n'ubundi mu gisirikare cy'u Burundi ahubwo batashyigikiye ubutegetsi bwa General Neva, mwe mubibona mute mu mboni zanyu? Reka mbese tubishyire nko mu ngingo y'umutekano w'igihugu cy'u Burundi, imbere ndetse n'inyuma. Ubwo inyuma tuba tuvuze kuri iki gice cya Uvira, ariko warumbajije aho ngaho neza ku kibuga cy'indege. Urareba ugasanga General Neva impungenge ni nyinshi. Yego. Kugeza aka kanya ngera gutya nkavuga yuko atarabasha kubona neza bijya gusa nk'ibyuwa RDC, atarabasha kubona neza bamwe mu bamukikije, abo nabo bakomeje gufatanya kuyobora cyangwa se kurongora nk'uko bajya babigarukaho. Yego. Iyo drone nayo niba yabaye ya kabiri, ikibuga cy'indege ni icyanya gikomeye. Kandi ubwo ni kirimo no muri risikera. Ufite wumva yuko kiba cyageraniwe ubundi, ucyumva yuko ikibuga cy'indege niho hantu ubundi umwanzi agomba guhera. Yego. Rero kugeza aka kanya niba bimeze gutyo, iyo drone ibaye yahanuwe, rwose umugaba mukuru w'ingabo hariya mu gihugu cy'u Burundi niyegamuke kandi yegamure rwose n'abashinzwe umutekano, kuko babukaze n'iyindi sura byakomeye. Yes, ikibazo cya kabiri bwana Gisha twagiye ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahunze
ese ibi byo turaza kubifata gute? Igihugu cy'u Burundi nuko kitarimo umutekano izi ndege zikuraswa cyangwa afite ubwoba ko ashobora kwicwa. Urabizi mu minsi yatambutse hagiye havugwa amarozi akomeye cyane yego mu bayobozi b'iki gihugu cy'u Burundi. Mbere y'uko na General Neva ajya ku butegetsi, urabizi neza ko perezida yaje asimbura yahitanwe n'amarozi. Rero afite ubwoba bukomeye cyane ko nawe ashobora kugererwa muri aka kebo bagereyemo uyu nguyu wapfuye. yes birumvikana ngira ngo no mu minsi yashize sinzi twari turi kumwe turi hano za Rubavu, ngira ngo twari twagiye gukurikirana amakuru y'ibyari biri kubera hano za Congo. Ngira ngo uribuka yuko twakiriye n'amakuru avuga yuko hari breakfast yarogewemo umuyobozi ukomeye bita Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ibyo byose n'ubundi birumvikana yuko General Neva afite ubwoba yuko nawe ashobora kugererwa muri ako gatebo cyane kabisa, kuba yahunze nta gishya, ahubwo afite n'ubwoba ko nawe ashobora kuba yarogwa kabisa. yes bwana Celestin, tugaruke gato ku kijyanye n'ibi bintu birimo biraba mu gihugu cy'u Burundi, tukumva za FDLR zirimo ziratozwa, zirimo zirafata imyitozo. Ese ibi byo tuze kubyita iki? Iyi myitozo barimo barafata ubundi urabona hari iki ishobora kuza guhindura mu mujyi wa Uvira? Kuko abenshi ndakeka barimo baratozwa bagahita boherezwa mu mujyi wa Uvira kujya gucunga umutekano. Biraza gutuma izi za Sarambwe zitinjira mu mujyi wa Uvira ngo ziwufate kubera izi mbonerakure n'abarundi bari gufatanya na FDLR. Urakoze cyane bwana Moses, mbaje ikibazo cyiza, ariko n'abadukurikiye rwose nibajya babyumva bajye bumva yuko ubundi ibiri kubera Uvira ni ishusho yuko General Neva Uvira kugeza aka kanya ni nkacyo gihugu cye. Ni hari kurinda cyane, ni hari gushyira defense militaire mu bijyanye n'ingabo cyane. Aho waruna bigarutseho ayo makamyo yamanutseyo. Urumva rero kuba bagira undi mubare bongera mu bijyanye n'ubumenyi abo batoza kugira ngo babashe kubona abo bohereza Uvira. Urumva byose ni mu mujyi wo gukumira Red Tabara, bivuga yuko n'ubundi yamaze kwivanga na M23. Ikiri kugenda rero aka kanya kigaragara niba koko uwo mubare ariko wagiye ahagaragara rwose wabinyeretse barimo berekezayo. Ni ibintu nabonye ndavuga ati ibi byose biri gukorwa kubwo General Neva ari kugira ngo n'ubundi imbago ze zibe zikomeye mu rwego rw'uko ateganya yuko wenda ibirimo imbere mu gihugu yazabasha kuba yarabiturishije. Bwana Moses, kiraho ngaho na Celestin, hari akabazo gato naringize b'amatsiko. Uyu General Neva yaba atari gutegura intambara y'akarere ku bw'izo diploma militaire akomeje gukora Uvira? Ku bw'abo basirikare uyu munsi turi kumva bamaze kuba bapasinga, bamaze kuba batubwira yuko hari abasirikare batojwe n'igisirikare cya South Africa bamaze kuba bava ku ikosi, yaba atari gutegura ikintu gikomeye cyane? Yes, ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ni ikintu gikomeye arimo arategura, kuko tumaze iminsi tubona imyiteguro idasanzwe. Hari ikigo cya gisirikare kiri ahitwa Mbandaka, hari hano Cibitoke naho hari defense nyinshi z'abarundi zikoreramo imyitozo. Tugaruke gato mu Kibira hari ikigo cya gisirikare gikoreramo imyitozo, kuba abanyamurenge benshi baba bafata amabariyeri mu nkambi zabo bakabakuramo bakajya mu gisirikare. Ibyo byose nyirumva ni ugukusanya umubare mwinshi w'abasirikare. Birumvikana yuko rero uwitwa General Neva n'ubundi hari ikintu arimo arategura kidasanzwe. Nk'uko wari ubivuze rero ngo ku kijyanye n'intambara y'akarere ni ibintu bishoboka, kuko nawe ejo bundi mu nama muri Uganda yarabivuze, aravuga ati intambara turimo turarwana ishobora kuzaba iy'akarere. Ni ukuvuga ngo rero birashoboka kuba uyu mugabo n'ubundi aricyo kintu arimo arashaka, byaba ubushotoranyi akomeje gukora ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubufasha akomeje gutanga muri RDC, n'ubundi bisa nkaho arimo ashotorana ashaka intambara. Kandi buri gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda biramutse bishamiranye uko byagenda kose, Kongo yazamo ibihugu bishyigikiye bakagenda bashyigikirana, urumva bishobora guteza intambara y'akarere. Ngira ngo reka twikomereze yenda ariko ku kibazo wari ubajije mugenzi wanjye Gisha, amakuru nuko kugeza aka kanya ubundi Neva ngo ibyo ari gukora ngo ari gukebura akarere. Buriya byose ngo umunsi ku wundi cyakora we ngo ni mu rwego rwo kugira ngo arwanye ndetse akebure n'akarere ngo haveho imitwe igiye itandukanye
irwanya buri gihugu yaba kandi igihugu uciye mu cyane ijambo cyane kandi bivugwa yuko ndetse na fagiti zigaragara ko hari imitwe ikorera mu gihugu cye, harimo nk'umutwe wa FDLR, harimo imitwe nka FRN, za FRN na za FNL. ese ari gukebura akarere kurwanya iyo mitwe gute? kandi urakoze cyane icyo kibazo wakivugiriza Celestin. ubundi aka karere amateka yako buri gihugu usanga gifite icyo gishinza ikindi. Umva yuko nawe agaruka akavuga ati u Rwanda Red Tabara, nawe byagera ku kindi gihugu ngo FDLR gutyo. Ntago mbizi neza niba iyo mitwe iriyo kuko kugeza aka kanya ntago ndi ku butaka bw'u Burundi, ariko burya nawe twika inzu ngahishe umwotsi zibaye ziriyo, niyo mpamvu amakuru mwamwe yafite. Impamvu nari mvuze gukebura akarere nuko igihugu cya Tanzania kugeza aka kanya mfite amakuru yuko hari ingabo zigiye koherezwa ku butaka bwa RDC byazifatanye na FDN. urakoze cyane. Aho rero nari nirengagije ko Tanzania yakiriye inama ya EAC SADC, ndabati kuki idakoze nk'ibyo Kenya iri gukora, Uganda, Tanzania ikabije, ahubwo niyaba yumviye ibyo General Neva yavuze. Birashoboka cyane birumvikana, ariko nyamuneka iki kiganiro rwose ni umuriro. Murumva yuko mba nahurije abahanga mu bijyanye na politike, baba barimo rwose ibintu bagenda babishyira ku murongo, babisesengura neza cyane. Ngira ngo nimba ntibeshye yenda nkagisha mu mwaka nje menya ibintu bya politike, yenda nuko mutari kumubona kuri mikoro, yenda ni mu bakena no kuri mikoro, yenda uzajya ubyemera kuri kamera nabwo yenda bazana biyereka. Ni ukuvuga ngo ngira ngo ndakeka nk'imyaka igera nko muri 15 ishize ibintu bya politike bikurikira, kuko twajyaga tuganira kera rwose cyane, nkumva politike arayumva cyane. Nimba ntakabije Celestin nawe ari mu myaka 11 12 gutyo akurikira ibintu bya politike. Urumva yuko rero politike y'akarere ni ikintu baba bazi kandi neza cyane. Gusa nafata umwanya nkagushimira Bwana Gisha. Ego ndagushimiye Bwana Moses, ndetse n'abadukurikiye mwumve ko tubashimiye, bakomeze kubana natwe. Yego Bwana Celestin nawe ndagushimiye Moses, wakoze kutwakira kandi rwose n'abatwumva bumve yuko duhari ku bwabo. Turagushimiye cyane. Murakoze rero bakunzi ba Duniani Kote TV. Ubwo n'ibindi byinshi cyane mu kanya gato rwose murahishiwe. Amakuru yacu nakagaruka, by'umwihariko ni Moses wanyu ibisanzwe n'abavandimwe bacu. Katubashimira, murakoze cyane.